Pemirsa pengarsan ring kewentenan paket wisata saking India nuju Bali sayang limbak becik. Indike punika kewedarang oleh Konsul Jenderal Konjen India Shashank Vikram. Puniki memargi sangkaning maskapai penerbangan saning ngayahin rute reguler nincapang kapasitas penumpangnya nih. Dane taler mesti kayang setelah majeng maskapai sanilianan untuk terbang langsung nuju Pulau Dewata sayan mawawah, risampun nyelehin pengarsan libur ke Bali sani sayan ageng. Sekadi sanika ketus saking kantor berita antara, rawi mangkin wenten kalih maskapai penerbangan inggih punika Vistara miwah Indigo saning ngayahin langsung suang-suang saking New Delhi miwah Bengaluru. Maskapai Vistara terbang ka pertama ke Bali daweg tanggal 1 Desember war sekali tali 3 nganggen pesawat Airbus A321 untuk kapasitas sawetara 100 kutus diri penumpang. Raris Ring Maret warsa kali-tali 4 sampun kauningin 300 diri penumpang. Selanturnyane Ring Indigo terbang ka pertama daweg bulan Maret warsane mangkin nganggen armada Airbus A320 kapasitas sawetara 103 diri penumpang. And as far as the tourism goes, when we talk about tourism from India to Bali, well, India, as per the latest data which has been released, Indians are already now the second largest foreign tourist group coming to Bali, and which is only going to increase. So we look forward to that, and we hope it will only grow for the benefit of the people of both countries. Badan Pusat Statistik BPS Bali nguningayang wenten langkungan 150 talian diri wisatawan India rauh ke Bali ring periode Januari-April warsani mangkin utawi nincap 3% sayang sareng warsani lintang. Wisatawan India munggah dados genah ketiga risampun Australia miwah Cina. Inggian katah wilangan wisatawan mancanegara selami Januari-April warsani mangkin Siki kutus yutaan diri utawi nincap 21% sayang sareng periode ring warsa kali tali 3 Bali Pos nguningayang.